Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahabati ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ma ba'd, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tegal kita imam pereng mulai dari 2 bulan. Dan alhamdulillah dari seperti balik. Dan si putih penonton di nasa itu nagkahalan manusia yang bang pain ko elianin bang nilumin asal masih tinggal pertegir masih nagkiso pamalik nasa bang banggain ni na gajar peci tinan nilumin betul si perialumin meter samnya na bersyukuran insyaallah subhanahu wa taala kita bi pos amban kepeg pereng tibian dalam 2 bulan mian dini seperti tibian balik kita bi nurungan Allah subhanahu wa taala pengulan samia azir idiki na ikuti insyaallah subhanahu wa taala ya terpengurung masih kita itu mampai natin tinang tibi atau tibi kepegihinang si iyan na kinabayaan na untuk si kinabayaan na Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu apa sambandnya itu ko panagnan ti baraw balik tinan ko samband kita reng tibi ni alai ko mian patu present tibi mian ene dia hal bahau umatag lesi kite di ileo ibehine le sami anggap gitu ang pereng ni ka bangin ke kenain ulan mungkin saya sedikit nusi udah sase oleh dalam Facebookin sase oleh dalam internetin sase oleh kemon misalnya misrahi samian so kita bi na yan nag-ibisang kita bi galay lahatin lai duk madato pong tinisundoy lai na alaikum salam na ta hati wede duk telesa wede duk kasal si kita kanene binte yan hal pilebenya Misalnya musibah musinin kabang kulay sirikidik daw pag bisrat ko ito ang manbaran ko mula-mula niyan asal itu dumeninin andam dumen bahau suwa asal tumatagna tabisaraw Allah subhanahu wa ta'ala do tabisaraw Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karali so kita aku na tuli kita li na ene pinin inuten ko ene me tabisara samian ikruhanin na kita tuli mungkin kita makakape bang mungkalon na mun kita buat makabel mo annasu niyamun manusia yang itu tuli sudah ngapi mungkin sumayan tuli makakape makasayo bang binamon na etinan tuko nike jago nike suara nike lai dalam kubur dalam pura pesanya tizamatu intabaw bang namati siya makin makasayo sampai kala natin وبسيلين اتين نبيت اللي بالصراحه الموضوع ده مدويت كلام بيتوين ين ميان asal domen ineru ine binamun kitibi atau penitekahan kitibi penulay sulay amar Allah subhanahu wa ta'ala ine yene kisigpitan atau yene adab
sedikit-dikit pe atau sempat yakanin umbu-umbu ne pe. Bagi besar Allah Subhanahu wa taala penne. Bismillahirrahmanirrahim. Wa lanudhiqannahum minal adzabil akbari dun minal adzabil ini ayat li wa lanudhiqannahum minal adzabil adna dunal adzabil akbari la'allahum yarji'un. Allah Subhanahu wa taala. Asal pelasan kami tindasia. Allah Subhanahu wa taala. Ini kesempitan atau ini siksa atau ini azab. Baik dikit-dikit. Dikit-dikit. Ini hasil segitu eldomia. Ini buhe dalam hati, dalam lebih ini hiu manusia. Hiu manusia seorang buatatnya. Diberi Allah Subhanahu wa taala wala nuziqannahum minal adzabil adna. Dikit-dikit. Lesan kami sih bangsa ini. Dunal adzabil akbar itu mimpi azab najin atau silas yang kamu. Mimpi umbu-umbu ni pemia. Ana bohe latak kita tebele kemo pedagang kita bela kita tebele anu. Asal pergi tebele tu susah ni sampai lama bisa menghibli tipun naik. Ubus dalam rumah buhay ini semua tatat pa ini kumanggam so ako na tedi bisan ato may bakat may mati ka niya may kasi box ini kumang sa bang dia ke bang ini ke semua kita tandian sa buhay palasi dalam limitan kalau sampai dalam rumah sampai apa rumah ini hiu ni manusia. Allah Subhanahu wa taala asal andang ini besar penduli sulayan kami pelesan kami siya bangsa ini. Nagkuing ya be, dikit-dikit do. Ini buhay doa catat sahaja. Ulan yang bahagi sahaja. Nagkuing ya be, dunal adzabil akbari. Kuing ya be bang hiluhala. Atau wayede, parakala, la ini sila akhirat mahijih. Atau lene dalam kubur kuing ya be. Maging yasasyaw. La'allahum yarji'un. Allah subhanahu wa ta'ala. Yene adab dikit-dikit niyan, ini ulan mepelebe niyan. Sulayan kami pinne ipun kepada Allah Subhanahu wa taala la'allahum yarji'un bang ini hinang den tu bang ini terpikir den muslim supaya pinne siya pabalik mintang supaya mintang si kehinang bang ni Allah tinan gay kinabayan Allah Subhanahu wa taala nobos bulan sinin dari Allah Subhanahu wa taala Yan si ayat ini inurungan kita pemintangan Allah Subhanahu wa taala gengurung siksa gengurung pemintangan gengurung kesigpitan bangga niya sababan ni si ipon ni kestela doon ni ipon ni ini kasi kita urungan kita siniksa wa Allah Subhanahu wa taala Gaya kita siniksa wa Allah Subhanahu wa taala. Gaya Allah Subhanahu wa taala ngurung kesigpitan. Ini samantara kuan me elianten asal demikian kisayan maksudin amal habaran asuk misalnya sih nasihin mas labi bang Allah Subhanahu wa taala. Yan sinukalian Allah Subhanahu wa taala kekehinan tele kerupangan tele. Yan inuhan ni siya. Coba bang Allah Subhanahu wa taala wama misara ay dalam Quran ini testingan kami siya. Testingan kami siya pada Allah Subhanahu wa taala ubus si eneme kesigpitan atau si eneme parakala si eneme makatalaw-talaw si niyan amban ako pada Allah Subhanahu wa taala bang ini titihinang din sumiguwa naman amban iyan pinetihan jawa Allah taala idaruk ina saban nga niya ine lai sinaban sumiguwa amban saban kaulpiil di atau amban saban kerupangan din. Ini besar Allah Subhanahu wa taala pusi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini
wa ma kana rabbuka. Allah Subhanahu wa taala dia. Wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura. Allah Subhanahu wa taala bi dhulmin wa ahluha muslihun. Ito bang manusia lu dalam keumanian hak kehinang nen beten gay pinatekan Allah Subhanahu wa taala bala gay pinatekan Allah Subhanahu wa taala etin kebakaran samya. Wa ma kana rabbuka bisa Allah Subhanahu wa taala liyuhlikal qura bi dhulmin wa ahluha muslimun. Bang pinne o Muhammad yan dalam keuman no yan dalam keuman ini manusia yan hap siya sanjang siya gay pinatekan Allah Subhanahu wa taala bala gay pinatekan Allah Subhanahu wa taala musib. Subay hangkan pinitekan Allah Subhanahu wa taala bala pagay ne pagay dupa musib. Gay ko ito bisramian amal habaran muy habaran. Tias box asogin am baca translate dia bagi ini kita sinuklean le. Kita sinuklean le. Lain sinuklean mula-mula biar. Pag identahatin tekite no ektibisan tekite de kiti bitinale agam. Dehelu amban telu elle ko do elle ko ambadine amban kitek kaulanin lesi-lesilan. Kemon ne Quran dan bisa dan besilanin dan puasa alamitan pinen Bisaya ada Quran itu nggak saya pun dan puasa pitu lahatan dalam besilan ne Quran kemon muslim big benia si perkala ini perkala benia de pen English te bos mis labi amis ini mis besilan ini bang siya itu mis besilan maghapan din besilan maksiat tegil sine latul maglatun na Quran duk tiya na kita bahay na kita misamya kailangan manusia ulanin nisita sa mga sabi ini kailumanin sa niya sumagawa bang sobra yan Quene men ga keterute bi Fir'aun Misara si zaman de duk Musa alaihi salatu wassalam berkuntar bang iya per Misara bang iya pine hena iya ne tamanan mepetenin Musa merupangi iya mepektenin tandaan na pag-ipin na ako Tuhanin gaman sari dupang Tuhanin sa niya iyan hina sine hina Musa hina Fir'aunin sa niya ubus pinde Musa medupangin nagsikiya pag-iyan mepektenin ina hininang din magjabo bigyan na kurai Musa batayin sa niya ina sa muna pinapati ho ini kemo mingi minujiye mingi bepekalisye ene ban Israeli peggewe misara Musa misara yene Fir'aun ang banbehene sa miyan mian siwatune lai etinen meg bisara duk si Musa meg kuntara ang anangan den ine petene Musa merupangin ini pusong bisara den sima ke uman den pinne duwen pupinne ini mag-inarum ini si Kaam suway lasakot pinne si Kaam hanggat pinne Kaam pepitay ko pagkipag kang gerot Musa lupang pagkip pinikil ko in bisranen inni akhapu tinalew ko pinne tinan inan pimepeg ko pinne Kaam
Inni akhafu an yubaddila dinakum. Pinne si me kiumaten. Au an yudhhira fil ardil fasad. Bangkay pinne hinang kuining sa inin melipitay ka amin atawa maragka sa amin kikihinang kirupangan musahin. Tinalaw ko pinne. Pigi ko pinne genti ambi. Yene agama kundok agama musa. Nanti pengen begitu sikam lah saku sikam tu gegen tambi agama kun ete nut kam tuju aku selama-lama. Sike dua tinale ko penne pedeka pasaplag dia tak bulak yene tin sisi yene bian kerupangan dia atau nomor dia ulang. Puina kau yene asal yene masaplag kerupangan yene bian menge kami yene. Saya ini sarane. Napagpuas billahi ini hinang. Asal ini nang Allah subhanahu wa ta'ala hiji sa amin pagi misalan po si usa. Inni akhafu tinalaw ko pinne genti ambi agama binduk agama ko bangka binduk agama mo sa buha ko bagas misalan ko. Bisra ko sa amin ako na Tuhan malingkaw na kamut di ako na Tuhan di. Duk ko pinne bangka mag-agama sa di pasaplag kerupangan ni tapulang deruha ini kerupangan deruha ka de kemon na ini tapulang sa amin ni hakan upin ni bilang sikam dupin lekam dosa mana siya hinang na kemon na heti nang kuntara musa mian gini musa hintuk Allah subhanahu wa ta'ala sa amin nus ini pamantah na sinin ina tumbas ng pegesamen na sigisi kerupangan hinang na kerupangan hilang dan dahula tak hilang dan dia tak bulak. Kasi waktu ni pinitek ke Allah Subhanahu wa taala. Ini kue pinitek ke Allah Subhanahu wa taala selemitan dilaw di bingit ni. Ini boleh. So hasil. Dua pinisiri ke uman telemitan yang pegel hat teli kue tagna ni. Dua semua itu tak jelai kue misalnya. Paman teli. Gated niya pagkurangan ni. Duk pinetek ka Allah subhanahu wa ta'ala esi lemitan elawmiyaan duk esi jaman Firaun. Sige, buhay. Buhay duk. Angkan pinetek ka. Wallahu subhanahu wa ta'ala laib mo si Firaun pagi sobra na kerupangan ni duk kerupangan jaman sa amin. Ngayon lemitan. Ino sinukuli aning ko tabi sarata benda. Delo puas ene predek na ulano Allah subhanahu wa ta'ala. Ene pakarajaan de mignis lemelemihan de mignis ene. Di mana haja nis eso lemelemihan ni wan bisilemitan. Iyakan dupan hutanin. Ine pakarajaan sa amian si iskulan meg JS megwantang lalaro na day makanang samat. Iya kekahanan nakiyakan ko. Ine sa amian lo iyakan perhutanin. Megbedyo iyakan magsambek iyakan pakarajaan iyakan. Yakain agama dan muslim masalah. Mereka say, nitakta Allah subhanahu wa ta'ala. Yani illawmiyan, walanudhiqannahum min al-'adhab al-adna duna al-'adhab al-akbar la'allahum yarji'un. Dukpin na siya, ako na siya mintang. Ako masih mintang sa amin. Nabisratan ini, ambat ako, duk sige tabi na kemon. Sige tabi na kemon. Umusian si General bisrata si Am sa amin. Uspito kiti si barabaran tabi sa amin. Wene kiti bigi katalan saki. Wene kiti bigi katalan problema. Wene kiti bigi katahalaan kesigpitan po dalam pengusaha sisi. Pemantri baranten ri. Pemantri dapat tiaw birakam tiaw ku barangkun pagwe. Suwe niya lai Wena tabi salamian gay ngurung Allah subhanahu wa ta'ala kesigpitan wa ma rabbuka liyuhlikal qura o Muhammad gay Tuhan nun ngurung kesigpitan atau minsana dalam keumanian sementara bang dumen sinuklianin kekehinangan sa amin manghap kekehinangan tayo itu bisa Allah subhanahu wa ta'ala suwihanggan na kita pinetekad kesigpitan lupang kita lupang ko hanggang na kita pinatagkan siksa Allah subhanahu wa ta'ala pag-inupang ko. Hanggang na kita pinatagkan sa miyan wallahu subhanahu wa ta'ala pag-isagkat hut na ina.
Pangandakan Allah Subhanahu wa taala hintuk pangandakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Langkan pamantin di barantin di paman barantin. Hindi ko rin sa ini sampai nagbesar na kita. Hindi na kita syak na kita sa Allah Subhanahu wa taala. Bahi na ko si pagtrabahuhan. Bahi na ko si pagtrabahuhan. Bahi na ko si pag-usahan. Iya sigpitin. Iya sa amin. Naway sa inyo. Bahi na si pagtrabahuhan. Bahi na sa pagmasyatan. Bahi sa amin. Nainin, besar Allah Subhanahu wa taala. Asal anta ini dalam Quran juga ini behutek ka leslemitan al-lumira tawan sub annang tebisara Allah Subhanahu wa taala kemetak na perkara ini. Jadi pidetekkar Allah Subhanahu wa taala karaatan atau ini samian keumanin atau manusia ini sementara dumen ini sinukliani kehinang dali. Ubus tebisara pusan ayat Allah Subhanahu wa taala. Tabissara wa dempua antara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ke ikhtilaf bisara enwin pinaim bisarahi si Ummi Salamah dane. Dempua sa bisara hadis awe bagi riwayat pinaim bahasa si Zainab binti Jahsh. Antani sa isan. Niya bisarane. Niya bisarane tinila wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagai kahana bahkan sini di sini si amban si Zainab binti Jahsh anda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kumulminin. Tinilawe na Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pinne ya Rasulullah. Ya Rasulullah pinne min anuhliku wa fina salihun pinandahan. Pinne Rasul sallallahu alaihi wasallam qala na'am idza kathura al-khabath. Memisrahin andani si Zainab binti Jahsh tinilawe na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pinne ya Rasulullah. Hanggang di kun me perkara ini tin me bau. Ya Rasulullah pinne. Ini niya ke pinne kemulahan atau kesia-siahan atau kebinsanaan atau kai penne atau kitebi etinen meggebsanaan penne bunia tu delemante bi etinen meaha etinen gabe pente na gabe dupang kemo ten magsakit ni sakit na pamanti nanap sina sa subay na ted kitebi mintang ko itu bintang ano hiliku pin andana mi'an wa fina salihun ya Rasulullah. Ini magkibisnaan tin manusiain. Buni anu sa pin amban kite bi amban ka bi pin de tin ka du pangatawan ni pin bi ka. Pin Rasul sallallahu alaihi wasallam qal pagsambung na sa andanen pin awe sumegua na sumegua ni. Awe pin magkibisnaan pin na ka matawakite bi sampai ako ne lamud sampai Rasul sallallahu alaihi wasallam duk may sampai andan duk may sampai sahabat na samian pinitekkahan wa Allah subhanahu wa ta'ala ke binsanaan idza kathura al-khabath bang pinne petekka atau ekka pinne lemmi atau duse atau kerupangan tu dalam kemana sampai sampai mahapin ini lamud narin basilan tapi senati besok dan besilan hetusan na ku itu may ulama ni baik saya duk masjirin ku itu piye dan besilan piye imam sabi da kemon piero maghinang Islam elmihani piero suwe pinetek ka wallah dem lanita piye haja may ulama uluma may ulama ulawe kalhatan may ulama dem lanita piye haja lai Galo ba Bisaya kaya mo dapat tayo agad ko ito mabigay talo na pos. Dua bahagi Muslimin, dua bahagi sa ato at sa Christian biray. Muslim rin kayo sa amin. Ano ulit ko si ang Rasul sallallahu alaihi wasallam wa pira salihun sa niya bin magsabi nanansinin. Mangkin nehet itu teesep bisaraka atuanin.
Bisara may ulamain sa amin bang niya ni. May ulamain nga kahadya sa kita bitabe kang maghinang sa amiyaan. Kinabunsihan Allah subhanahu wa ta'ala sa ayan. Buhang kang tek kaparkalain. Gero siya lumiig sampai lumadet siya na rumado buwan-buwan bang niya pinta lupa sa amiyaan lain. May humanutin atawa may inisibay sa amiyaan. Legge. Bang na siya kitibi, legge. Okay, nahin siya legge kitibi. Nahangkan, dami sana kitibi, yun na pin na may ulamain magpasaplag. Pegye, angkan na siya pasaplag, pegye duggehit tehinang. Ini parkala, ini kinibun siya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa maharabbuka, duk Allah subhanahu wa ta'ala, gay bang lahatin lisin, bang keumanin lisin, asal gayan pinitikkat dia, gayan pinitikkahan bala atau musibo Allah subhanahu wa ta'ala. Subhangkan na yan pinitikkahan bala, wallahu subhanahu wa ta'ala, wala penulay siya, penulay siya, pinasama pinikirupangan talay, uwos, gabi siya pinapati, pinitikkahan sa amin, dukpain nila Allah merjiun duk siya, mintang siya pabalik, magtawbat ito Allah subhanahu wa ta'ala. Lamot. Ida kathura al-khabath, bin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam labod dupin na sampai aamahapin bang nipin kaluram keumanian tinen lemmi kaluram keumanian duse kaluram keumanian tinen nian kerupangan sampai ene meludelan keuman mahapin lamod du tewa bala pinatekka atau aram pinatekka Allah subhanahu wa ta'ala sih. Kita selalu hanggang nasi Israelin banggaan niya khabath. Bisa na ba no ayat ni? Gipitekka wallahu subhanahu wa ta'ala. Yene azab ng samia. So hanggang dinestingan kita bi Allah subhanahu wa ta'ala ilebay mi pelebay mi leslenitan sila hat besilan pagi asab terupangan asal magtan magnyata te. Muslim meginagin, may anak yakan meginagin sa amin. Kedele ko, tekite ko bede bos. Bangwa edug alhamdulillah magsyukur si siya. Hatuga niya mis ang bantuan. Hindi niya, hindi niya, nagsyukur, sila nagura din kasilan, si tuburan, tinin bangper pinagtamba-tamba hidayat din Allah subhanahu wa ta'ala sa amin, bangway ka si Nikan si sunagwa, duman lahat Japan tayo dem enulay kemon, dem sali doyan kemon, niyan dem bisilanin asal masih tawa do sa amin, ene pinitekto Allah subhanahu wa ta'ala si ene prehemian. Sunagwa isi pinagkuhin, sinuwalahan may kaulaman tanbig na hatinin sunagawa nagtawbat. Nagtawbat kita rin. Inatawbat rin. Baka sila dapat, ano itawbat rin? Dinihengan, bigyan, ina magtanda asal miyan hinang kinabunsiyar Allah subhanahu wa ta'ala. Dinihengan, bigyan, ina magtanda sa miyan, pagi bang mengga ta asal magtanda nakita wa manusyain pagi agin nagsuno pagpos hadya hinangin sa miyan duelo eno na protect sa Allah subhanahu wa ta'ala mahagan kita sabay andang bisara ko asal andang bisan kamen miyan asal kau pemasi pagi konia sa man sa dilay kinabusi Allah subhanahu wa ta'ala masih protect ko Allah subhanahu wa ta'ala sa amin ini kasi pinatawa ini siksahin sa amin. Sumagawa, yan itandaan asal gated mabaya Allah subhanahu wa ta'ala. Pagya lahat besilanin asal inenan asal lahat Muslim, dembuwa sa alamitan mangga ene de Quran muslimin. So Allah subhanahu wa ta'ala tegito ene pagya Muslim na sa amin, tabanan asal inang Muslim. Sumagawa, lo sikite bi salamitan sil de besilan. Niya, tigite ene kerendehan sa amin lahan sa Muslim. Sumagawa, Peni ay sab kita ba yung pisi gurupuan si tumpukan siya di, yaro pagbigdaanin
bang niya lay megbetad krus data kelong darug lumay. Gay te pinig do anak iyakan kemen atau lelaren na niya atau anak bisa gay sali penepetin sali. Sampai bisara sali bisara. Nasulit ti kelaro anak pre ang kumuselan na pagke bang nalati kita no betad krus na gantung. So bangga ano lubag istorya nung to kan peno asal ano niya. Pagtua bang nagpapuhap muli ang hati. Ihati muli ipiniyata anak haji, anak ustad, anak iyakan atau anak anu sambian dari sini. Allah subhanahu wa ta'ala jaya kita ni jaya tete balik ko besarahin jaya Allah subhanahu wa ta'ala ngurung kesigpitan, ngurung kemulahan si dalam kiuman samantara bang dumen kalakuan de ini tinumbasa Allah subhanahu wa ta'ala nanansin sobra ni namian bayang-bayang de pinitek ka Allah subhanahu wa ta'ala lesilimitan sa lahat bisan di ilaumian pinitek ka bayang-bayang de kaya pagkatuhati bang balik ada kala so ibang kunisap gayne dahi na ipabalik duk gayne pinitek ka Allah subhanahu wa ta'ala pabalik sa amian kahinang lay dugbang de pengkitubatan ada kala bang pinitek ka Allah subhanahu wa ta'ala balik sampai lumayan tebongan de magdalem Allah merjud pinano do kadya pinasiya mintang kasi yan do kita mintang nasikita bi dani pinasi sikita bi pido kini bi sikita bi gay kita rin pinitekkan kasigpitan wallahu subhanahu wa ta'ala banggay sebab kalakuan kasi barang marami tulis kita uwe kini pino again at hala kasigpitan kung butihan ni butuo sa Saudi bahay na si pagtirabon kapita bi sikita bi at bahay na siya pagtirabuhan. Diyan ko nga ito magkaray. Diyan ko nga ito magkiluhay sa amin. So, ipipita. Tiyong baran mo. Tiyong baran mo, ini, mula-mula, si sambahayang liniwakto, tinang po at tawagaan. Buinin, taran na tayo, bisarata may kaba na may bisarata. Ulaman dan bisan pe ekkaruk mekkahin hinang tadi asal ero tunay tibi dehelu ye maksud Allah subhanahu wa ta'ala ngehinang kitibi dinakadya kita mag-ibarat tujuy namukekahanampan manusia kehanaman manusia sampai rumen kitibihakan sampai tak ditehinang ko pimpirin yang bulan besar bahan ko Pagkatiya kung tabalik silin na balik nas pinatala ko yan, niya saway kami ko ito ampag Saudi, ga bakas tikite ko kasujud bisan binteg darot kami. Teleburin bang ubos na nasimup si Juan sa amin. Duman, Saudi. Saudi ni, nahangkan ni. Duman hadja kitibi, ako, sumagawa, kaya mon bangsa, asal lagi nakin, asal kulit kemanusia. Kasi when kita bigay ka sa kasigpitan problema magtamba-tamba pag-isabi ni. Pinsidang buwa alim to si Umul Quran magto si Elumpe si Dr. Saidi bin Misper kitauhan no pinne tanda nun munafik kau si Allah subhanahu wa ta'ala. Ibig iyo. Awan ni si bangway ka search on DC si internet si anim doktor niya. Ito hambi pin asal bang ben mga teb ka pagi ngama ka ang bangin munafik ka atau ay ka magkumpol ng munafik ka pibi muslim duku atau haji duku atau ustad duku atau ito na sabi ani nang bisami. Okay. So, payamanong bisi din buwa hadya pinaparangkala. Bangga pinne, kam labod ng sinin, yung kam elum ko ito, magdayday kam magtawat si Allah subhanahu wa ta'ala, bunibang kam munapit si Allah subhanahu wa ta'ala. Bisan hinang. Ini, payamanong bipinne lusi wak tusubo, bang lugo kay kam si wak tusubo. Bangga,
Bang niya dan buwa amban ako amban kita bi. Duben niya pare ngelimbisara doktor le kwaja. Dan buwa amban kita bi. Amban ako ruk amban kita bi samian. Bangga dulu ne ujur atau ga tu ni kita bi kwai do kita bi samian ni waja atau petuite bi. Pagtaarot subo-subo pajarmian ga kita betul sa mesirinin ataron biwaran bimbuna bang kita bi ako kunabi. Allah Subhanahu. Ini dan buah bisa jadi. Ini anu dan. Bagus kumpul mereka kam ne nilobaran pinpin ne. Tege bang asik di ini nginwan kam ngakan kam ngamakan kemaruan di. Sudah gua ini. Bang ni ada buah manusia sewaktu pajar ga tu tak masjid. Cuy pindah nagtaubat. Marai-rai bertaubat dan Allah Subhanahu wa taala bunda bang ia munafik Allah Subhanahu wa taala. Munafikin berkutan dokter Allah Subhanahu. Ini bisara kwajen, bisara doktor le enu kwaje si kam sana doktor siya. Kasi peman tibiru si lahat. Manusia magsambahan indog magkasambahan. Manusia menurut pandakan indog magkapunot pandakan. Umus pesuno inenepain. Niyaan pinitek kamian asal gak dapat astel sababan astel Allah Subhanahu wa taala sipun deh. Si limitan bagi Islamian. Astel bangga astel Allah Subhanahu wa taala sipun sa orasmian pura ayat tangga ti bisarado yan ga magasik. Kaya bisa Allah Subhanahu wa taala. Sumagwa tanda niya. Maasyak hinang. Asbab ini tak mula-mula do menaje ni natin inte bisara ko ini. Ini na pa sababan. Inastel Allah Subhanahu wa taala atau estelan ko Allah Subhanahu wa taala ipun. Ini mula-mula ini pinne natijat resulta si kekehinang ne duksi pemisarane. Okay. Magsambahayan. Sumagwa, inahinangin nag-business. Pegus magsambahayan nag-business. Ina business nen nag-riba. Ina business nen, maganda riba. Haram. Legal na business sa amin ng haram. Atau magdagang enemy. Isa yun, ito ka tiguro kayo sa amin ng haram. Hindi pa mali inahinang nen. Pag-umos naghinang iya sa man kakahinang nen, wakwalihi misara. Ina bisranen, magsambat-sambat si Fox, asukin, magkatumari kaya, maginikiyan. Ngalimot-ngalimot. Namima. Megbo-bo bisara ang badamuwa, pisaramuwa. Tiya agit yung Saudi, magisagay kalimutan ko mga apektasi kung ito Saudi. Ina si Besilan, sampai us na matay parehangan ko, tinen ilungkal sa amin nene, iban na tawa ilmut-limut tabi ko sa amin. Iyan telepoten. Pinitekkahan, balak manusyain, pinitekkahan kinibunsiyan, kinesteran wa Allah Subhanahu wa taala inipunan we Allah Subhanahu wa taala sebab kalakuan ne amban hinang neruk penisran bisa man sa amin na buhat sila mo. Pinitek azabin sawan Allah Subhanahu wa taala amban sa amin. Umos si kedua yene kaastel manusia si Allah Subhanahu wa taala. Kuing niya dem buwa ang bangkite ng itauhan manusiain kuinggi atau asumian iya inastra si Allah Subhanahu wa taala. Nasi bisa dem buwa ang ban pinetek ko Allah Subhanahu wa taala balain atau estelnen atau siksain tujuh ko ba niya bang iye inastel isab iya si Allah Subhanahu wa taala. Kuinggi
Gigit pinaingga na dabu ang manusia. Asal si Allah subhanahu wa ta'ala. Pagi sebab Allah subhanahu wa ta'ala may penjari kitahin, mengenang kitahin. Sumita disar na sino may kaunamanin? Niya. Kuenggi alamat nan. Nan sinin penia peheli kita birupang tainang tibi inin tempua amban listahan kita bi inastal si Allah subhanahu wa ta'ala. Bang tala unumabe kita bi listahan inastal kita bi si Allah subhanahu wa ta'ala. Bune bang Allah subhanahu wa ta'ala maslawi iya inastal si kita. Pero Allah subhanahu wa ta'ala si dalam Quran ayatnya si suratul Hajj ya Allah subhanahu wa ta'ala ini pamantebe pagkagayan tahati wa tebi kuengge pustan manusia in asal si Allah subhanahu wa ta'ala so tahati nan si ayatini pero Allah subhanahu wa ta'ala wa idha tutla alaihim ayatuna ini bisa Allah subhanahu wa ta'ala asal buona bang ipunan inasal si iya وإذا تطلع عليهم آياتنا بالله سبحانه وتعالى تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر من الله سبحانه وتعالى يكادوا يشتون بالذين يتلو عليهم آياتنا قل أفأنبئكم بشر من ذلكم النار وعد الله الذين كفروا وبئس المصير. Itu suratul Hajj besar ini. Ini tandanya. Salbinna. Pag-ibang raja may painte asal ka. Asal kita inasta sa Allah subhanahu wa ta'ala. So in sini lumabay kita inasta sa Allah subhanahu wa ta'ala. Bang palamay manu lumabay manu sa ng baninin. Painte. Pero Allah subhanahu wa ta'ala wa idha tutla ayat si waktu pinne. Kue tulay kita. Misal yung tulay kita. Wa idza tutla alaihi ayatuna si waktu pinne si waktu binisara atau pinakale si iya yene ayat kehi Allah subhanahu wa ta'ala etin yene Quran ini ko itutu wa idza tutla alaihi ayatuna alaihim ayatuna si waktu binisara binassa si siye yene ayat kemin atau yene Qur'anin pin Allah subhanahu wa ta'ala ta'rifu fi wujuhi alladhina kafaru al-munkar tehetenu pin niyan telesanu tekitanu si yene me pamayuan yene me siye managgain yene managgas Allah subhanahu wa ta'alahin kafaru al-munkar yene astel etina yene manusia si sine-sine binasa si iya ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Ini si sine-sine pinasampayan o may kaulamaan. Inin bisa Allah subhanahu wa ta'ala insamiya. Dinakiti maghinang. Duk inin binisar Allah subhanahu wa ta'ala insamiya. May kaulamanin. Pinagas kita bigyan na kinang miyan. Ubus inastal tugalan puluho. Luo si pag. Kung kita ito matis mo liyan. Ganyan ang kita ba ng sinin. Luho dalam majlis iyo pakale paharap si daluhan pe sumego ang skate piras sa siya pinasamian miyan na magharam magzinahin ni amr Allah subhanahu wa ta'ala haram maningkawin amr Allah subhanahu wa ta'ala hinawon be haram maruin pin Allah subhanahu wa ta'ala haram magribahin pin Allah subhanahu wa ta'ala haram magalimutin haram kemon na yan ayat Allah subhanahu wa ta'ala iyan agen bungkas baranan si estelan gene misara ayat Allah subhanahu wa ta'ala kislanan siya bang piniya imarusyain sayen ene idepo anang bariye dumen estelan nen yene mamasayat di sunagu ang estelan Allah subhanahu wa ta'ala inin bang piniya si iye dembuwa ang bansababan kin estelan niye wa Allah subhanahu wa ta'ala yene marusyain تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر tekiteno patanda kitawhanno lusi peluihande pamayuande yene me manusia maghangat lay yene kebunsihin astal agen isal yakadu yastuna agen bungkas de pepetay de tek de yene mabasa Quran si harapan din sa amin
agen bugtang de manusia atau hawa istel de si alim na masay, si ustad masali, si imam le sa amin le si ngakanji sa amin le sara ni Kevin Ventelin si amin sa Ventel Allah subhanahu wa ta'ala yakadu yastuna billadhina tuwani agen bugtang de pepetegi de tek de yene manusia memisal ayat ini Quran sisihin samian atau mengurung sara sihin samian pagi sihin pinne o Muhammad sihin kahalan din iyo sa pahadir si pagpengajian iyo sa pahadir si seminaran sa pakale so bago abang ne ayatin tek na sisiya sa amin hukumanin emen bisar Allah subhanahu wa ta'ala nus pedi si agen bungkas baranden inastra si misrali wepin ni bisrani samian atau ini sa dalam kahalan nilai daa pikil ne ek estalan nen iye memisra mga kangkalay sumagawa ke estalan den derecho kineteuhan Allah subhanahu wa ta'ala astra si Allah subhanahu wa ta'ala debuwa ang mansababan kinestelan kita Allah subhanahu wa ta'ala banggay tema te ini pinasampay tujutin sa amin sarang ang Allah subhanahu wa ta'ala sa amin Umus persono dembuha ampan lebeyan ilastal pinetekka Allah subhanahu wa ta'ala yene yan siksaanin atau estelnen yene bang manusiain al-i'radu an nasiha demi kita malini bang manusiain inakakahan sida na samin sawi na samian inin makhapkew hinamon inin makhapkide hinamte inin makalat kide ina riyan baywan nasiha PBSF samian maghap iye makalat iye samian bang maghapin hinang pamkalatin hinalian umus tempeng ni tinginin petikot alirad wasad dok tempeng ni petingin sa amin ng pagkali atawa ngutok-ngutok pimisara sa amin nukla ni kaya tawa ini ka sa amin bangkaw rin pinasaka saka pa ko ang bangkaw to naku pwede siya manong tao pa ko ang bangkaw katani pwede asada ko ang bangkaw sila naku pwede siya manong nagbuang ban bang peniya na sayin sigit umabot sigit waliyadu billah dan buang ang manusia kinibunsihan Allah subhanahu wa ta'ala banggay di ma'adiliya ni esebani makapyahin do yemen etinin pang makalating rana sa amin nabuan ko ang bata doon man ako anak ko sa amin nakakaw anak ni kawiya at ustad baon kawiya pahasil ko ito magmaap sa amin kanek ko ito ang ban naglilimot yung pagkisi na ustad nila Facebook. Pen ustad ang ban ijipin, gete na ima. Ustad ang ban Saudi Arabia. Pen ang ban Jordani, ustad Jordani pin na nagbulot, okay. Duk ang ban Yemen, duk ang ban Iraq, duk ang ban ano sa amin. Pag ang ban Saudi, may Wahabiya pa rin sa amin, ilmu. Sihir atau ilmu, binihabiya sa amin. Sige hindi lagi aman ako ne diban ulama ko sihit na bisan siya bang niya makakali na ikiulama ni Lucian dua kami si kaambang pin magsulod kasi diban papati lurun dalam Facebook yan maglibot din kaman mo sa ko sabi petuntute yan manusia kung may kulay mangkani may hiling sa amin Because Allah yahdina wa yahdi. Iradu anil nasiya. Banggero tao, bang bata pa ang banibis ang tao, atau bang ngadya ang basilan doon ito imaan nasihatin pag nasihatin ang ban Saudi atau ang ban Lebanon atau ang ban Iraq atau ang ban Syria atau ano sabi. Gitu ya, ayat Allah subhanahu wa ta'ala amban pitua amban Allah subhanahu wa ta'ala duk amban Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
bang piniya si kau si bisan kau tao bisan kau bangsa bisan kau ane kura buna bang kau dan buang ban pilihan si Allah Subhanahu wa taala agaron pinitek kau Allah Subhanahu wa taala si kau azab nin atau testing nin atau ini muncul si kau Yesuno ang bangkemon taruk nekahin yene inin al-ishraq wal kufr ini garon niya hinang ninin sumago sampai ko ito bisa nato Allah alam so bang pinasagane inubul den buwa yene kipeg syirik tu Allah Subhanahu wa taala do kipeg asal nagda salama-lama gini pung tira ito ini Allah Subhanahu syirik bang ne petek kainin peninga ane asal puno bang tao hinangon Pinoyen esen bahasa hap si kau Cipek dunya ni asal ngandal ni Sabi sa uwa lai kipag syirik kipag kafir itu kipag kubur sa Allah Subhanahu wa taala bune bang iyan bang gipindahan teri siksa atau asal Allah Subhanahu wa taala kinetek gawin na si kita bisa si yan ay kiuman sa amin Esuno ini daran tekele-kele ko ako si majlis sinagtipunan ilokam sa tekele-kele ko bisa data misa-misa niya alo ng story medyan tipon-tipon niya ilo gusto ko patipit-tapit pagpahati gusto yung story magsaya-saya sa amin ini pinne al-mujaharatu bidhunubi wal ma'asi tahan ampan o kang lumabang manusia tihinang ni bantu-bantu yan na bagasmasiat nindog pinasaplat ko pangakakan pinne pare ako hap kulila pinirin di bagaspo kasi yan Eka sinku tinang ko si masatsa bentu ni bentu al-mujaharatu bil-dhunub pasaplat ni buinin dusehin asal-asal nen asal inaligan na ito Allah Subhanahu wa ta'ala banggay tewano buy ka manutul-nutul yahin pagihap ko lela at pagidayan ko at bangsahan ko sa basahan ko sa hinang nulay kayo mo tudyo maasya tapos pangangalagan dumen pinipun-nipunan nun ato tungot-tungotuman nun pinagretan sa amin inihati sa amin maghapan siya magwa ihati pasal pagtangkyaw pasal pigsina pasal bangkuing ginuribitay nun sa amin pinabahani ko bang dumen pin si ako kani bahani man ako suwe buhuna mati sa arong pag-ibahani ako magkibitay sa amin idambuhan tag na duse tehinang dia tak bulak dunya mapatay ibinantuban ko dalam kamadya dalam kamahadjanaan lagi dong kita bantu bahani wasi sa mapatay al-mujaharatu bidh-dhunubi wal ma'asi wal kebun ben haji so ano tibene so bali kita dembuwa ang pangsawaman bang niya dembuwa ang ban kita gisayan tehinang na bentuhan sunagawa pabentu-bentuhan kemon na ere kalatan na ilog-junog na lay dembuwa ang ban manusia yang inestelan Allah Subhanahu wa ta'ala inestelan Allah Subhanahu wa ta'ala uus ko ito upamanin pag-atiyan na sa ini tiyan na sa ini hati al-mujaharahin magpabentuhin magpasap lagi giya magkazagin so si kuito teknologi kuito latest ne sabi ko pinahin may kaliman-leman si Abu Manal si Indama ang luti siya bulahan sa mag-story kipiri mo kas nakari pinahin mo ito si masjid kaya ano sumiruwa pituhon ng belo mo parebig story sila po hindi na magigili kita dito itu nang belum zaman dulu, anang belum nama anang musa menyusui puas asal puas kita bahaya besar kita bisa ada nak hanti ko sa lisaban sa men
Ina yan lamod lai malik atau ina sayyid si mujahara ibentuk-bentuk mo. So udah pagtiwala sa dalam cellphone pag ina be jangan betul na yan awala. Compares. Atau kaya kinang parents sumagawa pina sa amin mag-atangat sa kapare. Nunsit. Kasunsitan sa amin piniga ako kay pastiyan sa ina ko maghasilsigawin sa amin. Sa kono. Allah subhanahu wa ta'ala magasdar tibisrat ma yalfidu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Ini tibisar sa amin. Luune kasi public, luune kasi kemot, luune kasi dadang-dandangan, luune kasi sa amin. Gaylepas naman Allah subhanahu wa ta'ala bang tibisar let tetulamo ko dua malaikat bisarano yan pewa mandala. Masuk si kanan. Tembuwa bang tainang we tebi dembuwa amban aku kitewi waliyadu billah da bidang tebi dembuwa amban bang nabi hirang sayen pagbentu-bentu ne yene masiat din si pagkisini sa amin para tag na tunggul bumasiat yan dembuwa amban sayen amban ini kinebunsihan Allah subhanahu wa ta'ala. Dembuwa amban kinebunsihan Allah subhanahu wa ta'ala yene mian lalay asal-asal nen inaligan na dusehin sa amin gini pagkakakane kau etinen Allah subhanahu wa ta'ala etinen minaapi sa akin ng kiamat banggirit ang bahan ni gini pinaya Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala banggirit pagwaan na sumago tampa-tampa sa amin tinangin sa amin lesi riyan sa amin tinang ko lesi libitan sa amin tinang ko lesi sabela sa amin say ni kemo asal tinang ni kemo dambuha amban kinebunsihan Allah subhanahu wa ta'ala yene mian manusia ni. Hidapusan din, sabi ko ito nung bayan, inamunahan ito si ini atau masari pe. Hidapusan din pataman dokit mana sirin. Yene manusia pali kita bodol insan an syariati ar-Rahman. Yene patala manusia. Tala manusiain amban ine paghihinang si pag-ibadat tu Allah subhanahu wa ta'ala sumegua banganalen tewa na yan sumegua dumen syariat amban Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dumen pitua dumen hinang nen amban Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pangelikatan nen sumegua yu elikatin sedi mazhab sedi agama sedi nen kini samyan bang manusia yang si kehinang nen tala amban yene bakas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pinitek ko Allah subhanahu wa ta'ala siya sarain iya mga kitain ubos ang pankitip itong gilang kitip pinangtip ina kumay ko ito eka tayuan pag-ibadat kima tayo ibadat do may siya yan may kisya mag-ibadat do isa may masab may nasara may nasara yan may ibarat siya yan. Bisa si dalam dalam simbahan may ibarat maksudnya. May ibarat. May Yahudi may ibarat siya. Asubay bagi iyan tala amban ene syariah. Tala amban ene sara bagas sinara wallahu subhanahu wa ta'ala pinapiwa ne po si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pinapiwa sigite ga tinuhut we de yene bakas ababakas pangandakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pinindahan atau agak tinut atau inanuhan. Yan biniddahan. Ngayon, bodol insan an syariatir Rahman umus asal patala siya amban yene lebeyan pag-ibadat amban ibadat lebeyan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mus ekka tu po ito ekka ne sagaan kung saya pun ada lumian pergi yang pinain amban ini amban dia kumpul ngaji amban Saudi lu dia kumpul memang amban Egypt dia kumpul masih Sudan sebab dia ada kita lengok amban dekam terwoku yang lengok kita so pergi orang kita sama sa Facebook pak Arman malam di kemudian lengok kita di sisi dengan dangan samian sumegua nia sara benteng Allah subhanahu wa ta'ala yun naman lengok may kewuruhanin waramanin samian sumegua apa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allah wa rasul
tani kam ngeddo bangle ukam semua pekelehon bi amban Quran le duk amban Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ina pekelehon bi ina do hilang tibi guidance to pengedwan tibi amban ini amban Quran duk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yene pekelehon tibi bang Yemen pengandakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagaimana Allah subhanahu wa taala wa may yuti ar-rasul faqad Allah sisine tinuhot wene sisine nuhot ene Rasul sallallahu alaihi wasallam seben albuna bang iye bisan na lengog simesen buelo sa amian ketuhutan Allah subhanahu wa taala na ine pakarajaan ina lupan ibadat mula-mula kadalungan ham kitabi pehelli kitabi duk patatap kitabi si ine amban bakas kemusaka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam si kitabi pegian bang ni hinang tenbian hinang tenbina ini pengandakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kami sebaban mereka pemutihan sa Islam kami sebaban bian suway itu tebi sumegwa bian short bisrata hada sa amian nurug na pemintangan tebi pengetahuan tebi penguhan tebi subject tebian yene si kahalan pritek kamali si ine si ene silahat tebi mian bisilan daumianin asal dumen inaruk ine pagi ko ite bisalamian sumegwa itanda bun si Allah subhanahu wa taala sine ikahinang ene ale del mahat sa bun na wasallahu berjiun na kau pirinane temintangan kau nania ne hatina nine gaine tabalik pagi ine tahati wa ite bisamian tinan mian bang asal amban Allah subhanahu wa ta'ala asal istila sikit bi si ipun de na dukti bi mintang gene tehinang pabalik yene me parkalamian si waktu aaw pegge ine pegge kinebunsihan wa Allah subhanahu wa ta'ala yene mian me hinang ubus amban kemon mian Allah subhanahu wa ta'ala bunci bunci sumagua pagkain na kiti akas pag-urungan na pimintangan gi punci salam Allah subhanahu wa ta'ala urungan haja kita min pimintangan duk kita mintang sumagua dan hinang tabi pabalik gene hinang pabalik gene may pakaransan yene kinebunsihan wa Allah subhanahu wa ta'ala yene si baka sa Pilipino sino yan umus ini amban ako na sikiti may kemon tagi bisrali dana inuti bisway si barante bisamihan bin Allah subhanahu wa ta'ala inna Allah la yughayyiru Allah subhanahu wa ta'ala di pindahan ni halin alten bi di pindahan ni halten bi subay ini kiti makas turugan pembintangan tiya na kita inurungan pemintangan Allah subhanahu wa ta'ala inurungan kasigpitan atau inurungan na ina sa amihan testing aman kita aman Allah subhanahu wa ta'ala kita us asal iyan tayma tabi asal kalakwan tabi so wa dab tayma tabi wa inin gayna kita bilruwas amban para amihan wa gayna kita bilruwas amban pun si Allah subhanahu wa ta'ala bisan pesaing ye hajjane maasiat kemon na bitini saramian tinang we'tebi wallahu akir kinebunsihan wallahu subhanahu wa ta'ala us niya bung lewne miya ine bung lewnen dembua ine bung lewnen silebeyan dembua ine miyan pebung lewye bisan pesainang kami kemon miyan sumegua dembua du bung lewnen tuju Allah subhanahu wa ta'ala mangkin kita minapo ina balik sinakam bakas te bisara ko lang si inin du bisarinin suway pesrante bebo nagbesa biti bang ine bung lew ine me te bisara me bang ine bung lew de pion ko malik bang tulo si malik ko ko met sepno atau dama ine bung lew te bisara me enta bung lew
bung kebunsihan kita, kinebunsihan kita wallahu subhanahu wa ta'ala. Ini bung leonet tujuh iya makin kita hetinan paling. Kinawatan Pak. Kinawatan di Allah Ta'ala. Hetinan bung leonet Di tujuh. Allah Ta'ala. Ambat si Malik bung leonet teubat tujuh Allah subhanahu wa ta'ala. Teubatin Malik ini suhay nagay ng balik. Ini Pak. Ini kinebunsihan Allah subhanahu wa ta'ala. Bagus terus. Ini penting kinebunsihan Allah subhanahu wa ta'ala. Umus tawa. Pero Allah subhanahu wa ta'ala bang tinaubatan na Malik ini tumbas din. Ini tumbas din. Bang manusiain bakas magdusa ubos magtaubat ini tumbas din. Tumbi ko naman. Kapan siya hindi? Ini kapan di ba? Pero Allah subhanahu wa ta'ala illa man taba wa amana wa amila salihan. Ini samet dosa la itahina. Kung ibinibimian, kerupangan manusia gak tinambar Allah subhanahu wa ta'ala. Dupang na salama-lama. Sumagwa, pemeles sa hadya iya, penulay iya na pinitekta sa amin kasigpitan at tawain na sa amin. Pemeles sa siya, iya, pabalik. Allah merjuduk iya, pabalik. Illa man taba, dosa yan, helwanayat ni. Sumagwa, sisinesine pinne magtawbat. Magtawbat ni siya Allah subhanahu wa ta'ala. Yan ay bakas may kikihinanglay atau kinibunsihan Allah subhanahu wa ta'ala lay. Ubus, pero Allah subhanahu wa ta'ala, illa man taba wa amana wa amila amalan salihan. Telwin. Magtawbat, duk maghinang. At maghagad na si Allah subhanahu wa ta'ala saan namin pagkaharap din. Wa amila amalan. Duk may hinang na yan hinang mahap na wa amila amalan salihan. May hinang hap na duman na hinang na kwatagnaan ito yung sa atin yan misara duk maghinang sa amin ipunan sa amin. Pinitek ka Allah subhanahu wa ta'ala sa yan azabin. Ubus sa kaul na atau bisra na duk hinang na ubus na sinit. Taubatan na duk naghinang na yan hinang mahapin, hinang magkasulutin. Wa amila amalan salihan. Ubus bin Allah subhanahu wa ta'ala. Asal-asal nin dilem dusa iya. Ini tanda nin, ini pinitek kasi si iya azabin, si azabin dilem tuman lay, azab ko imiyan nin. Ubus, pagbalik, abang sige pagtawbat, sumagawa, pag-Piraun, gana kipagtawbat, hatinan matay ni Allah subhanahu wa ta'ala, pinapati Allah subhanahu wa ta'ala, pag-tek kasama na sabi, gani pinikil nung balik, gana kipagtawbat. Sumagawa, niya apela si kite, atau na magtawman sa miya, ang ga, pag-tek kaazabin si waktu miya, ang ga matay. Ubus, dukhat jaye, pinasa dukhat jaye, tinan mintang, pamalik na iya, magtawbat si Allah subhanahu wa ta'ala. Ubus, asal-asal na asal hadja, duse, tinang nin. Ini tandaan na asal magduse. Haji tabanan haji si Allah subhanahu wa ta'ala. Baik terus inasa po Allah subhanahu wa ta'ala sa ludunya pe. Duman pe sa akhirat asab sa akhirat. Sumip asal kay kinabayan Allah subhanahu wa ta'ala. Kikahinangin bang sen hinangin pinitektahan Allah subhanahu wa ta'ala etin asab bagtaos. Mewa bisan din sa hinangin kirupangan din bangin nagtuwat gay hinang na pabalik. Ubos maghinanghap na hinanghap na balik. Ubos paulaika. Pero Allah subhanahu wa ta'ala may manusia ini pero Allah subhanahu wa ta'ala paulaika ginentian. Ini gantian. Paulaika ginentian na Allah subhanahu wa ta'ala yene may manusia bakas ene peritekkahan ni azab lay pagkinintang na siya do ginentian ni Allah subhanahu wa ta'ala terupangan dan kemon na kerupangan bakas ni tibasarabian sindu ubus paulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat ginentian ni Allah subhanahu wa ta'ala siya may manusia merupakas meginang kerupangan lay yene kemon sayyiatihim kemon ne kerupangan din kemon duseren sabian duk ine duk kahapan mar Allah subhanahu wa ta'ala natukan lagi din magsuko po si Malik dan buwan hatinan tambal net ini magtawbat duk maghinang ha
Nag-iamin ng buwa aman sa baban. Pinitikahan kita siksa adab Allah subhanahu wa ta'ala si kelum. Pagi sabab kalakwan te kaul piil te kaul te ruk bisarate. Kaul bisarate ruk piil te sa aming hinangte. Si Allah subhanahu wa ta'ala gihan. Subika, pagi te pinapate wa Allah subhanahu wa ta'ala. Payaman te beratan di. Kuhi itu gantian ko. Pindahan te lagi ko itu. Tiada kita misi tahun si 2017 kalakuan ni si tahun 2016 gini tinuot atau gini inano sumawa pindahan tadi mahapin sa amin. Paulay kay iwaddallahu sayyati hasanat yan hinangan ni wallahu subhanahu wa ta'ala tumbas siya sa pagtaubat di gini hinang de balik tindahan tani halden yan may karupangan dan bisang kasaingi karupangan de dane at atane dane pagbantu-bantu ne bisan pa ine sa amin ine sa ilay amay dane lo sa akin bentu tibi magkatumari kiti sa amin pero sa amin yan angkon dane bumasi at yan ubos hinangin dusa si Allah subhanahu wa ta'ala sumegwa sa manang bantipuk tibi ne dini hinang tibi balik bang na dosye tibi itinan kita binadarong Allah subhanahu wa ta'ala gusto badat yung magtaos hinangan ginantir Allah subhanahu wa ta'ala may pardosihan lay kemon ne me kelemian lay kerupangan lay kalakwan na gimhap lay dukkahapan man Allah subhanahu wa ta'ala. Pusang baniyan tamaniyan narahaw ay tinan na mamadal na murmurahan bang pain kitiri ako ka mintang ine sabihan kerupangan tinang tiri gintian tiri rukkahapan supaya ginantiyan Allah subhanahu wa ta'ala si kitiri yene mian kalatan tenbi duk ine kahapan. Pusang baniyan na ampun Allah subhanahu wa ta'ala hin daran tabi saratabi taman dalam kelong te napas manusiahin inampun te alu ka pete ubatin Allah subhanahu wa ta'ala na sige tabi hetine dalaw sangim mula sinungaran ko magtawbat tirang kundi bigay sige tabi magpuse suwe ibulawat ka magtawbat si tamanan hetine ene napas tabi tamanan galum tabi awe niyan ini batas pagparusahan sa angan to si Ilodun. Wasang baniyan na murah-murahan si niyan si manabalik niyan nagkasuwa sa akin TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.